Bia kwa baba OB4JTV, the name still remain on Buffalo back up. And as you down for rather dear Maya, may catch all yen sell me because a Nessica wire drink, yen sell me. Simed do copim dunum, yet cry biasa near Friso. And yes, my Becassa Alpha Evangelist Dinah Asamoah, enemy manager from Prince. It should be a bar from Prince I say dear, or ne Dinah Asamoah, eton quanta, tin tone time. From Prince so an evangelist Dinah Asamoah ton kwanta tin ton time na mommy enko the reason why was say on Dinah Asamoah eton kwanta tin ton time ye wi a na baba be bie nsem no mommy enko tie from Prince asema okan then so be sesa no eduwa what the man musician for frana eduwa what easy say which may have built a brand. I'm running now 1 million followers. Within TSA, very few. And I'm working in that brand. Yeah. When I want to tell me where you do more or trap live one. The regular imitation is 100. Okay, 1 million. Imitation always. 100, which is there's something wrong. My Obapa PC and try Facebook. Then I have not inquired the main canasem. This was a main canasem. Obapa PC try live in less than 30 minutes. That's it. A month we're 1 million. Not just 80 and 100. My brother. Was wabregu so ti evangelist ti adofo na yen start na say was wabregu ba che obi bia yes ho kan obi dia ba so ma me prekope erade nyankopon hira yeah na me che Abia Bible Ministry me che difo nyina yes me che adamfo sofu bia wo hwe na wo a wo pema sem erade nya wakoma so ade OB4JTV amen me che was wabregu friend producer Dinah Asamoah omlenwi adenti medase reverend no hwe asasi we no wabregu nyame enimade kura oyema asasi we ya eye ene wo ene me yes na mitie asem no papa ne se wabregu yes because was what build a brand na maninya 1 million views na first ko Facebook na ya ebi anipa bia 500 400 600 no more here no bende okotena Facebook and YouTube ontimi nya even 100 views then na ekoso na say reasons ntibinti na ama obregu no papa we ama Ghana fo nyina hu say Dinah Asamoah is not called to sing ya won so metronom uti yes brand ene peja no yes mat me sofo se nyame e de bibi chawa de o ye bia no e twa se yi yes e pato wati ase e twa se yi se o nyame de bibia chawo na sa o yeste bi nyame enso Kristo ani a still eno no de ebetimi aba ne se wankasa ni panankasa nankasa no uti de meka no Ethiopia oman na utim no omaka se saa nipa we ade a woye no enye den enye papa enye but de nyame do be fa no so se hira no boa no menamo so na me boa Dinah Asamoah no be very quiet on say from the angle mimi who producer na asem a worka no ase opeso wonu hunu sa ase enema bi how I pick Dinah Asamoah as an evangelist the neighbor no brand now the ne buy no say nkofo bu aye Michael Jackson beto nyuma ne viewership be different no omo pe Michael Jackson different from omo pesa akode anyom nti we build that 1 million brand no for Dinah Asamoah but now the personality and the attitude and name be o ye no ama ne brand no as Dinah Asamoah na sesa nti automatically we lose views who say papa no produce Dinah Asamoah na friend Prince but that's it se wulu obi to anamo a eye nema me nse na twa se wuhu yes enne wachina
in the future. But that's it. But what are some say? It is our name when you pass it to them. Yes. And no soon a day changing everybody pass it to them. Yes. And it say, oh, I come apart. Tin you. Now, what a town be cheap. And found it, they'll be by oh, say as a producer, been trying as a producer. Maybe I make us a reverend. Maybe I say about land. I just say I am supporting Asamoah. But the right way, I don't know. Me tell what you say. Me too. Say we are moving together in OB4J TV. Yes. The beauty of OB4J TV. Yes. But what are not? Yes. Say we a mistake. TNA. Me cheaper. Na obi yin hu free ma. Sa ni pakro no. Manye credible to your business. Yes. Set me my mistake. Na me yi oyin hu free manye credible. Everyone on the pakro, he doesn't want to step into a failure attempt. Etwa say tie otufo na ma obi bia wekesa ewo adwuma ne mu nyina ehu se ade a OB4J TV eyenye enye ya kan with the interviewer from Prince here no ono no pese o kire se enema bi wo ha na yekoso wo Asamoah abraboma ono no wa pinpoint ahama on it ama na kire se ama ne viewership ankofo onso the honor rate the downfall no only indoor conversation so what hammer assemna yes one ete but in emulation and na kire say indoor no anu ahama no mamu ade na aba outdoor and so na me kire say na kanye say hore na wo de share dem na wo kan etwa so wo ye na outside no be ehun sampa Asamoah de wo ye de o master CJ one we ya ebia melu beba betime yiwadi because Ghana say ehun de o ye nyina me ba tobo reverend be e corona me ana me be o point no but me pese me kan kosi ba bi ndia ni ti o pa me pese me bias wo je de me kan enu nti no papa no we leader yes to Asamoah yes me pa what you say nyame na mo before also no ka so be shira me a automatically yes be shira sanity because nyame na ye den aka nyame na ye den waka or kan on sesana adwene uti dey make no unrepentable god anything na kwete say fine mu mienu ni nyina mu miti ye na business alliance and the bedam ntem yes which is true but mu yi nyankopon ye den efiri ho oh when it come to music industry no as a producer bia be musician bia the motive omuyi nyame to nchen what I know from Ghana producer di bia no obefa artist say nyame say me produce enti o de ye lunch we sika ni na artist fa onu sika na obenya se na omoka no eno de omo no oye nyame dwuma ni nyina no oboka ba akom ye nu yen se on produce bi obo won say o ye bad news on fa on sika ba enti from Prince ehun say yamfa enyom na ayi nto nje wafa was a brand enti brand no adebu wa o ye enso ono no brand nanim na o caution no but seems say ebi ti say makeup ne wig ne manema bi ne nsem bi wo ha no ti me first na me say na me kolo and say me toto ma no twitwi mani makeup hwe and my fresh say ye won nsem bi wa ka o tonkofo bebere sentidua ahona from Prince de na angle ni free call reverend eyesa me kan won sama show dia papa ne kan ya no edi se okan we fa baabi yes baba bia me ne nya adwene kakra ne se oka se maboka oso abregu na se sa obi ka se abregu ache se wa yedai won se me susu me ne papa ne ya we dey ase ne de emi no obi a hosturu yongo ase de ntia me bia mo kakra de ntia ono person ka se so aboka ne se 22 years of being a producer wanya hwe wono wanantia wanya hwe obi me ba wanya hwe na de no be a host ye dey panel ye get me guest and una host me na de ye nyina ye guest crash me na de ye nyina ye guest sa na me bi say wanya hwe to be fair wanya hwe oh but so I spend fortune into that business into obi the fortune roma automatically o person onya bibi film metimi aka say wanya more than the odi wura dan Asamoah ebia so kan ni seche we say ebia emfa so de ma me we di bia ma me pa yes but it asem we yo won say say no wunya mfa so no say music industry no wunya mfa so na asa de wura foforo papa no hu na asem kan ye ya tobo etwa so ko ne say OB4J TV odi mfa so de ama me pa
na mom na ade a ama sabio mintimi ne wonya adwuma biem ne sen say what the care brɛ me se e record wi a chi eden awo akire masema ede asi what did me tell and ono so say na asem tie ni dio or see the reason why on ne nya adwuma bio ni say now no first no okotena Facebook no okasa e bi ani pa be 500 400 and 100 cry and that is the reason why also on ne nya adwuma bio because now no and music industry no, it comes with views attention said be for programs and yama ono so as a producer no obenya nkakra but say we program we nipa 100 pen na ehwe no obo so hu say brand na say brand no na ma brand na say I say me catch say papa no me support the work but nyame mu no I'm talking the wisdom of God. But you nyame dey no tonche na enko the wisdom of business me say man because now no problem who tie dem me from nyame dey no ntum at music as business good. It's like mama we ankasa no wakasa bebre as a deviate me part what you say I know so onwale no oh yes so onware me part I know everything yes me tie no no me bia interview ni ade nyina me di na chache pa e mama me hu say waswitch as what the name atchere wo no e hu da da me part what you say na say inti oswitch ni mom no onu ni nim say ne switch ne betimi ama na nya more viewers yeah ave na mate wase nese na attention ni say ade na oye ne be create trend na ama no evangelist pa wo kanya me asem wo dress say no ene ne de oye we mo na attention aye dan aba ho but papa no so nim say ti asem ne you woman prepare no for the next level me part what asem na say yes onu ni nim say de woman ye no wate atobon sama menam what asem na say yes but maame no so dwini hu say dana Asamoah so hu say no ade we na me ye no me prepare me for the next 2024 2023 hwe maame bi ye bi maame agrada ye bi yes years back ne fe maame agrada kingre obi anim say this woman was a devil at that time yes Zeziba but ebedru ba bi no oyaya de sigaga le bewurawure ma Satan no wa na wonte ase no be friend Satan woman ana meboa yes Satan no yes senye ni TV station no abie kura yes like obian permitting so metena TV station so onye program yes. because oye comfort oye say but we are saying ade obi ye bia onim the reason why oye dan oye sir me but what the point na say intina met me say mami agrada nim the reason why ntia oye sir petty no nim say a time will come God will change her. A time will come or be change and as God will change her. Oh no so when no kwatena so because the soften can is true. Now she believe in her heart to say a time will come a rather son. Just agrada nyame asesa no. And they be fame keke. But then yes set example. In this say no, say we talk more much about agrada more than mami aye can say. Yes. And only on no agrada say hype na there hype leader. I say the hype leader. Good. Producer is what bregu because what to sika be that egu. E onya outcome of it. To abregu. Say wa bregu a me de minim say o mrewu ye. Onim say de enti ama me kasa asem producer is another cross bi aka ho. A ho no na ye me problem ankasa. O cross be za. Wo say enwoma oni Dan Asamoah about 22 years ni ayi ni nyina no Dan Asamoah ni right of the music ni bio. Enti oko program oni right okototo sa anwom no. Oni right say ode nwom no ekoto ono no Facebook ana na YouTube ana yi bia. Now no Dan Asamoah Facebook na o use no official Dan Asamoah no. Odi right say okoso bio. Wasizi say ni nyina na ene dia. Asema ode close ode atum no. Wone ne ya adweno. Me da say producer no me na ma produce nyom mama akoto nyom no me wie say ene Dan Asamoah what we know say oye nyom to ni na say waje nyom ni nyina wie dia na say wabo na bere no su me da say papa no aya de odi so kasa yes na afa ba bi no etwa so de ni hwe Nyankopon utie de meka no me tie opa fi say nyame adwuma no omo ye den omo mienu omo ye no Dan Asamoah that time no from print to say footprint to say from prince me da say ti asem we you me tie pa into obon bibia mu no
Dana Asamoah ye bia ma papa no. Yes. For barely 22 years. Unya hwe. Wanya bibi. What does someone say? But e bia aduru baabi e na wo hu se bia. Fine, maami we no be edu na twase nkono produce no ho. Into a disappointed musician. And when they trust adibo common sense. Yes, your musician bi o ma toto nyom na do level bi no mo age o no. Obi in the studio. Why what on fie? Why when the cast be workers on down obi. So the man want to tell Dana Asamoah say why disappointed gospel artist. Who tell them can jam just say nya botre no. Asemi ba ye kan send e sit but ohun kan ba fa so ba den aka kire no esa na esa asem de why adwuma sa de why adwuma mi hu se bia wanka se wabra bom kura no we achieve papa bi kura den ewo ho ena se suba no so woda na de adi no so no aso wada ne sile kwen mo na kire se me calculate we nyina ya na kire se no o ma blegu because na I am prepare say ebetum bi wanka se obetimi agina yes because me what I know say evangelist Dana Asamoah baby e wo kakono ebedu level na ko bia sore baby ana minim so ebe kono na me say baby e wo kono as evangelist na wo say to nyoma me na me say bi o wate asole o me de me hu na sore dade na me say bi o wa sole sana na me na sore me hu ne say ase o mu preach bia na asore Pentecost sore ni bi wa no mama na the gab no akoye but me say as evangelist Dana Asamoah sore ni die me on me hu bi but that's it. So inti we aso no say onyanko ya ade bi na say ade no we failure just o ka chen say we failure. Yes. Dana Asamoah ma hu ama hwa hu say no wa fail. Uni aim. Oponyuma utu nyina. Oh yeah. Because me no 22 years. Yes. It is a 10 years kura free man 10 years na just o de bobla. Yes. But this time can you me full print na just and produce. Yes. You're supposed to stand on your own. Yes. What does someone say? Now one can say we move forward. Even say background na say papa no wo na nke ba no 18 years. Ngo hwe no hu mfie mienu. Ana mfie 9. Yes. Now matured person. Na me na wa ya adwuma me musika push you sa. Still the original na. So the original na original. Afi kwa the wo te ba fo. O de metre no. Inti mine no we steady. Ma me na hu say no. Ontimi nya bi papa bi anya dai. Sanity. Inti etwa so ye fast. No oyi free ho no okofa omo a obetima omo agidin no. Yes. Me pato what asem na. O say ma me no so ba ya che. Oyi old. Na Ghana ye kan asema na ye dada ye nka bio. Yes. Wo hu so oyi old. Inti e wo ye nwum tuom. Uti de me ka. E wo ye movie. Yes. What on de me? E wo ye nsolim. Yes. So fu bagigi wani a che se wo ba na ya. Oh asa ba mo mi enya ni akoto moto de ama. Mo fa ne ba come here. Oh yes. Oh mo fa ne tina. No. Fa no kwa. Say say ade ko mo ja asa wo ba so first day aberu asa ni atomoto ni biscuit bi ama na. Ya mo kwa tere. Na me kan wa sa. One first no. Duma na so media no. And me ba so ru ya ma be real moto. Ade ti ne send fofo na me kwa no da so. And ko he do benya cola praria. And now kwa biscuit tom crazy man. Baby aye pinso. Inti we vene onu wo waji we wie no wadada wade watena so dem awie no. Unya wa man tape. On fa photograph na. On fro bi. O bisa wa ma so alko enfa no. On fa no. Utie de meka no. Inti o man we no nature no sana de. Inti se wode obi eye business. Or discover ba. Yes. Ana se wode usika ni si hwa e bia nka obetim da yard foforo. Yes. Ana me wogide se o de spend fa Dana Asamoah wa moka. Mpato what asem na say. Because 22 years untim ka se wa boka. Yes. But e bia ohun se ma no wa check. Say the angle of this emre ni ya mention the angle of any say another you the angle now no dey kon say nyom no enwo se Dana Asamoah tim ko perform on baby a wa season nyum ni na bisa say onim nyum Dana Asamoah wogu na onim egu ho na odo de o kan de about na me so me kire say me ni producer no kura na ka me nye de about me de egu dem say de egu dem de woni writers because what I know is say enyum no de me de be about am produce na me writers nti unyam produce de woni right nti ono person kire say nyum na o de about na agidin na e ono no frame print na produce ndia Dana Asamoah ni right of right YouTube ni nema ni nyina no sike be ba no ni right of right wagina ade Facebook account ni ono na to ye anase ono na produce ye na produce ani obi oto one no auto power there be produce ni chese me mede misika minim ti now no right ni nyina be producer ni na me say one na to onwom no
Dana Asamoah na ato. Say obi otimi twere no. 50-50. Ti asem ni so obi pese o chiti obi a meba. Evangelist music industry no. Se mitwa movie industry mitwa movie. Na producer obeso movie nim no. Automatically ye movie ne out ya movie ne be ye producer ne dia. The same applies to music. The moment one fa usika onim nyom no to. But one fa usika enwura mu na producer de sika wura mu automatically nyom no to ye be producer ne dia. And a producer and what I know is a friend print on madwuma no enti obe register music ni nyina. Enti now no sika na baba mu no pese be ma Dana Asamoah. So I said it brand. And me so me chese on pese be ma na na. Ah, say on pese. I want pese me te ase. Say bia enwom ne say de o. Enti one na me busi say was he fair to Dana Asamoah? I know asem na me so making. And a reverend dey me. And me pese me kire say biu so bi pese osisi obi a. Masa yo nyina ye nyame adwuma yefo ye hu o se ka se 50-50 simple ade we ya we ye mempe emom enwom no mema o si e bia first no na bi o ma ne kwan se koto nwom ne dia se nyene nwom wafa o se na enwom no wafa obefa akosi da ben me bisa se enti se bi o ne woman ni ja nwom to a woman no ntimi mtom bi obato waje na no da bi unim die bi kro o de ba yesi baby say no na baby ye den bi kura tie nyame na yesa de we bi nyame pese Dana Asamoah stand on her own enti die no de baba o the problem beto to montem but what you na say so o the problem to montem a bi asi me baby sa no no bi na ye adwuma Michael problem ni siwie ye no me ka che ne say nyame pese o no aye na adwuma wanye ndi but me carry 1 week pepe no frame phone say on the master problem bi asi ni ade master so obache ne ho keka na so obi a ye nche no nyame nim de oye ampam no ka say abrante na nya sika to no an gold machine a ode detect gold I no no ya master wow wan tia se kurada nti nyame pese oye bibia something happens and something comes in ujede enti me tie sa history we a enyama ade bi ha me within 2 minutes to mu me no for there asem na be ka kire asem me ka kire papa no me producer na sisi no me gina ne so was he fair to Dana Asamoah wanye fair me pa cho wanye fair because reverend se unu obi ya adwuma dia ya pa ne se obeyi nipa na fra adwuma utie de meka bitio pa sa de na ha me pa se bia wayi na fra adwuma me nu nya adwuma bio ya me ya but it me sin so e wo papam me kan si su du ase sa de we ya si no e ka cho mienu ni se obia nka na koma nto ne yam Dana Asamoah nya abotre di ni me ka nyina bom onya abotre ma ne ha no nya me pese opagya no de ne ko the next level ana papa no so no nyame pese odi nipa foforo ye dai ema no tie na obi andi ne lemu bia nyame amfamo amom aho kire bi na de mkobo mu years back enti mere na aso no etwese nyame tete montem enti obema obeprim bi Dana Asamoah akoma se hwan na waye niema emfata se ne be ya wo producer obepam no se we evangelist enti ye ka se fellow evangelist tunufo afutu be da be evangelist afutu am ne be tu me ma me no ene me nua ba ne se wu a etwa se wani ka wa manam we no amfanya lesson because nipa bia ne character etwa se ko hu se sa fo print o se hwan no from prince de odi pick ba ye ni tikedru ba bi no ututu wani achi uye we hihye ntale hot bi ni ade bi no etwa se nka uja ni nyina because etwa se hu se papa ne mpesa that is the point inti eno no etwa se oleni bibi ye den efri ho se egofo do e wo Ghana ha because of now decent dressing now good inti now no okoye ye makeup ka ho a odonom wo ma no sa nkofo no do no me ye Christopher obetwi wo mo sanity enti eso hu se social media so nye Christopher na wo ti asem ni enti na 500 aba 100 ti say na Christopher 500 400 and then follow and we are for 400 di achiri the Christopher no mwo mu no 400 no mafrim aka we are for what is it me ka kire me maame no say onye very careful na sania nyame de ne ba asase we so meto nyum no wow onkoso a na onto nyum mo wogide so onyum bebre wo ho na on swale ono am produce no ho stand on your own create something for yourself what you say na say say na be obi mtum ka cho say because of the why enti wayi wadi what say wagu ani mase wagu Ghana for nyum tufo nyina so ani mase because we are legend wow and a producer say unu obi nso
ɛyɛ adwuma twasa wo de wani si otumfo nyankopɔn wow nipa no anya no beginning na nka wo kra ma yɛ full print yes from prince me da se because da na Asamoah brand no so ene no so brand am come together so apeja ne kakra but what asem na se mmiri bi ba na wo de ne hoahoa wo ho saa na tie nti se de beba bonwono so beba sa bla bon tie nti se we producer so a mesrɛ wa unu bi yɛ adwuma hu se asunaduane ane maame de tete no ene asunaduane a wo phone print wo maame yɛ den e bia odi fufuo da na Asamoah ni fufuo mesrɛ no mahu ntia nkomo obi bia wo hwɛ me makra mu nyina ntia nkomo obi bia na me so mafutuo kakra me ba ma evangelist Asamoah ene from prince nyina ne se a cordial relationship and I'm going to build a brand and I'm do this level and say do some to me be wa mon susun grant interviews unnecessarily we say we friend one candidate we friend one for when you be bows no my enemies which will not help you enemies na say about that because now Ghana for kwana obi ni obi part ways in business and I'm sure say bibini broni ni yanko broni part ways in business that doesn't mean the enemies say my enemies yenti e ho ase no bi afa no we but before the part ways and enemies I think it's a bad habit for the blacks and sir God bless you and stay blessed the name still remain Obofo Bakope that's the number 30 God bless you and bye bye.